isir kai bah kariat nomor usok udah hajan riat tang nomor jong pi perlong aha ben let bet hariat ben pen iya tau cat so be is kunya do kata is kai bahaya let's go nyak ila itin tam ha wow ke perlong kadang orang jat ben let thak dia lah kita sang i wei cat so ba long ha ban ba men shet asharu ubang ha bet udan shat siapa bet teka lum ani wow karet cima udan hariat ba te perlok ika kho ngan bu na suah ni hajrong lum nama ya katelun sati sariap ani wow karet cima benjat bet suki Đặt ba mua tadi i bet perlok bi itu em cái đây chặt xóa wow yummy ban chat asyar ubang bah chat ni kuntu nomor ulam berjauh sa komen mah senang trong pi ni cik ibang đây wow bet ini belong kum kamat sintiw ispun ha haju nama padak deh wow very nice tang bakariat palat hab bantik kan ni kariat ina ni hab enjoy rakat seorang syang saya sana dekat seorang syang nama ulong kum ka kho syang usah seorang syang lalu te yang ya let pam ding no ya la bamit kapor sa shibit pat sa mai hing ya no bi bet unium rom long chu da ni badang rit ba peci internet dai kini ki bala dap khat sa stang kading open long ni hat mentang lang thok ding perlok tang la depam tang ba padap kit re hapam biang tekni kading ada pam dia dah syang tak chua namar bala that balat sakasit kesngi ya kading tahap saban kit no sijeng ben tang arang syang that chua ni halang ting arang that syang that chua namar that balat di sipang ya min na ni perlok mentang la yo kading lakit na bandet na sijeng Sekan ni cucuk henti ya. Ini harian ini. Sekarang ni, sekarang dengarnya lagi ni. Ani orang awak melayak ni. Halo. Oh, makasih.
chim nak kami bi. Te perlak. Ni lah suthat pala kideng berkali pam saklau. Tengok ban ong yepik. Ki viewers bak subscriber changa ke video kan kut no tangkat ni hi ku bela sibun ya kapor chang phi ba phil apet ya ke video changa tim sa subscribe ya ke bompat subscribe sa share sa like sa comment bye bye.